Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan nashkuruhu bil lisan wa nashkuruhu bil janan wa nashkuruhu bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sadatina al-ulama, para masyayikh, para kiai, para muallimil Quran, serta pejabat pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Longos, Bapak Syukran Hafidhi, para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, pengurus ranting Kakanca Gerakan Pemuda Ansor Banser, hadirin hadirat muslimin muslimat hafizakumullahu jami'an. Setajanah melarsamo ke iraksa jaga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Zahir ban batin dan kula panjenengan satajah melarsamo ke iraksa jaga sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalaban niat Zikra Maulidir Rasul, memperingati kembali hari lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malar samoga paring rezeki atam bena iman. Manabi abba pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi jaddidu imanakum. Pakon nganyare iman. Aktsiru min qawli la ilaha illallah, kalaban mabenya atikir la ilaha illallah, tak kira beda kalimat la ilaha illallah angin asanting kalaban kalimat Muhammadur Rasulullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ibunda Nyai Hajah Nurul Insyaiyah As'ad, malah semoga terus keparingan nikmat sehat wal afiat, panjang umur barakah fi taatillah wa fi khidmati ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para rabu saja kamurjaan si epatoron Gusti Allah deka umat manusia sangkuna kamurjaan si ampun akhir dari sumber kamurjaan Nur Muhammad yang penikah Nur Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aba wabil khusus umat Kanjeng Nabi sebadan yang akhir zaman adinto manabi kun sakadar ngampuaki sokeun aba
Lebih banyak umat-umat sedimin, kaum Ad, kaum Samud, secara ukuran fisik mereka jauh lebih, secara fisik mereka jauh lebih hebat, lebih kuat. Angin si maksud kemuliaan ngak dinto nikmat aba epatati umat kustiganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadir kebuna Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa min khasaisi al-ummah al-Muhammadiyah, minang kata masuk keistimewaan dak ummatah kustiganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanausa umur rada pendek, mai bawina sitin wa sab'in, antarana sabitak tahun petong puluh tahun, king kenceran amal ibadana kak dinto tekelan kencerana banyak sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bedese etekel 10, beda si etekel petong atos, bahkan sampai bedese min haitsu la tuhsa, tak kabitong saking rajana kencara. Alengki dengan majlis ilmu kebuna para guru, para ulama, engkau aliburan tojuk dengan majlis ilmu sesaat, sejam, etimpang apa jeng sunat 1000 rakaat. Paling kecukan orang mun apa jeng solat tarakah iki al-arkan, rukun sibadah, takbiratul ihram, takbir, ruku', sujud, dan sama macam kenika bajeng raka, bajeng sirra ate, iki menika at-ta'allum, ngaji. Orang ngaji nika ate nak bajeng salat ka pangira. Para hadir, ampun cukup menapa seperti kebanggaan para malaikat. Iman gak diman pada majlis ilmu, malaikat ni gak Rabu hadir majungi majlis ilmu, bahkan nyabak lembanga ta'ziman wa takriman dak ka talabatil ilmi. Hormat dak ka orang si niat ngaji nyari ilmu na Gusti Allah. Para hadir, siapa ngajukan muljanah orang si andi nasab ilmu. Al-ilmu luhmatun ka luhmatin nasab. Ilmu penikah pada ban dereteking nasab karing tua. Aba paring rezeki guru, pada ban paring rezeki ring tua na aba. Tak remar ring tua, ring sepok. Melahirkan kita dari alam kandungan ke alam dunia. Kini ring sepo ilmu melahirkan kita minadz zulumatil jahli ila alami nuril ilmi. Dari petengah jahiliyah huduna aba lahir dekat teraan ilmu si madapa aba kenal dekat Gusti Allah. Alhamdulillah. Keistimewaan umat Gusti kanjeng Nabi berdengi bacaan Fatihah. Maka namun orang as-salat kenika saungkuna kulina abba nutuwaki estona abba dekat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dari itu cek kun sagatar apa jang kop cokop ngakui ilmu syariat, ilmu fikih, tambahi dak ilmu rasah, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus. Pajang abad itu engke penikah pajang se kulina ngereng ittiba dak kuli kaifiyah salat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula panjenengan mun salat pemasok pikiran aba dak kadebu sallu kama raaitumuni usolli. Salat buat kapi apa ada bencana singko asolat. Tantona abak tak nak ke selang sungah dak remang olati kanti mana apa praktik kanjeng Nabi ampun asolat timin.
15 abad terpisah kau di enah abad dekah zaman aku setengahnya Nabi. Beliau samangken ampun badan nengi kau di en silangkong sampurna hayatan barzakhiyatan kamilah kau di en nengi alam barzah. Angin pun apa para ustazah? Engki panika warathatul anbiya, pewaris para nabi. Kenika terus badaneng zaman sabadana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nika setiti syukura aba saja. Sampai pada musalsal sampungan riwayat asalaman dek guru pada ben asalaman dek Gusti Kanjeng Nabi. Anapa? Lampat tah salaman kenika dari kuruna ka kuruna terus ka kuruna sampai lampat salaman kenika asampung dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpamana contoh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki asalaman kah abana Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi asalaman dek ke abana Sayyid Abbas. Abana asalaman dek ke guru-guruna sampai dek ke para ulama, para salafus saleh, para rukuru, para salafus saleh asalaman dek ke para tabi'in. Tabi'in asalaman dek ke para sahabat. Sahabat asalaman dek ke Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya juga pada doa musalsal sampung riwayat dengan Nabi kalau benyabak tanang dengi cetak. Maca ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kula nira guruna kula. Sahabat mun maca ayat kenika. Guru nira guruna. Sahabat dia. Terus ngak kenika. Sampai ke Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ka guruna sampai dekat para salafus saleh, dekat para sahabat, sahabat niro Kanjeng Nabi. Astana beliau sahabat nengi sera. Kanjeng Nabi dari pasera dari malaikat Jibril alaihi salam. Ini kok silsilana kenyabak tanang ka cetak bodo sampungan ada ke Gusti Kanjeng Nabi sampai dapat ke malaikat Jibril. Ika ilmu para ustaz. Muljana ilmu. Mangkana mun orang kak dito tero ninga agama kau tu tengku sera kuruna. Mun tepak sampungan ada Gusti Kanjeng Nabi agama na bakal tepak. Tapi Nabi tak jelas aku ruka Syekh Google. Aku ruka Syekh TikTok. Aku ruka Syekh WhatsApp. Aku ruka Syekh nama boleh Twitter bersama jemaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita tak nyabana. Tak ada nyabana. Bahkan ngastete sehingga kui aplikasi-aplikasi macam dengan kenika data-data pribadi dari dengan diambil, dicuri dan dikelola untuk kemudian disalahgunakan ben orang yang saya tak tepat. Yang golanya orang sepora macam dengan atekeng awal jual pas posting supaya laris. Guys, ini ada dagangan ya guys. Melek ya guys ya. Rojak cengor guys. Buah kirim ben TikTok dopak ka Cina. Apa dia mak beda rojak cengor ya. Dipelajari oleh orang Cina, akhirnya akhirnya rojak dia. Si lebih nyaman, lebih lemak. Rojek ke sampian tak baju, rojek ke ringkin nasi baju. Ini enggak semangkin. Pengambilan data-data dalam bisnis perdagangan pun banyak keangkui disalahgunakan. Para rojek. Cek ngabunga, ni sakun ni anaan ya pelut. Aku jok ya pelut. Napa? Data masuk dicuri oleh orang yang menyalahgunakan. Pakai akan ada jejak digital pas anaan kenika aku disalahgunakan bisa apa tatibi ngangkui teknologi tinggi padahal anaan ki kini akaton pon dibosan dengi
media sosial. Bon sama macam ni kamarengis fitnah akhir zaman. Mangkana sorobeng tabengan ben fitnah akhir zaman. Mungkin malam fitnah ni kan jen malam jen peteng. Jen malam jen peteng. Tabang kalaban kenapa fitnah? Tabang kalaban amal bagus. Mun fitnah pada ben peteng jen peteng je peteng. Abe cek nabang peteng malam fitnah. Tabang kalaban ibadah. Artinya mun beda kabar, beda berita-berita samangkin umpamana beda isu-isu fitnah se merebak dengan masyarakat, se ngak nikah, beda isu macam se sakirana masyarakat ni keposang bingung, on cek ngong bingung. Berita apa pakun, Quran apa pakun, solawat apa pakun, pengajian apa pakun, alaku apa tepat niat karena Allah, nyari rezeki si halal ka angkui keputusan anak bini, sanguna ibadah, kenikah wirid abad. Cek le tolian, tabang kalaban amal bagus sampai petengah fitnah terak kalaban lastarenah kabadaan. Deki beda baktona. Beda baktona. Lapa lembak. Okay, lembak ni kan beda fitnah ninja. Kaman-kaman bingung. Para kiai langgar guru ngaji. Oh bingung, banyak si epate. Tapi orang-orang yang seistiqomah pakun, ngaji pakun, santri mondok pakun tak balik mak. Gongguan, macam-macam, santri banyak si ajar ring takut. Nengi lencolon beri portal. Siapa aja yang pakun apa aja, singa kijur pakun awil sampai mana fitnah. Datang boleh fitnah apa? Macam-macam tak ada mari. Mun kun urusan kenika urusan fitnah bakal terus beda. Napa? Pon an-nas saja bunda kanjeng Nabi. Ummati hadihi ummatun marhumah. Tang umat dia, umat saya paling belas ben Gusti Allah. Mun andi itu sah, esapura kalaban berdena fitnah. Anak teti fitnah reng tua teti fitnah anak. Ujian maksudnya. Bini teti fitnah laki teti fitnah bini. Tetangke teti fitnah. Artinya teti ujian. Bebetek si berdengi abak teti ujian na orang lain. Bode silampe, bode siampo, amponganaan, bode si cereket, bode si kikiran, bode si seper. Ben sama aja mah. Ni kan betek itu ben bangiran. Napa bode si asokor, napa bode si tak seper. Mungkin obu, mun lancang, cokor. Betek si tak say, patepak. Maka dipangkas dengan apa? Dengan akhlakul karimah, kalaban ilmu, kalaban wirid tikir. Pada bacaan-bacaan khusus, mun emaus nikah bisa matepak tengka kurina apa. Ayatul Ashr 10 ayat. Tambah suratul Qaf, ijazah dari para guru dari Sayyid Muhammad bin Maliki. Kini kamu istiqomah baca Qul 11 malam bekal awal bebetek saya cuba teti bagus. Alhamdulillah. Mata pa'ah rezekina aba asokor ke pangeran. Ada 360 persendian dalam tubuh manusia. Kalau kemudian nikmat persendian yang 360 eka sedekah kangkui ibadah solat duhanya mana? Mari apa jeng duha ngangkui ilmuna Imam Ahmad Ar-Rifai maca surat Al-Waqiah, maca doana Imam Ahmad Ar-Rifai. In kana rizqi fis sama' fa'anzilu wa in kana fil ardi fa'akhrihu wa in kana ba'idan faqar wa in kana asiran fayassirhu. Ampong itu orang-orang mulja supaya abak norok mulja. La in syakartum la azidannakum. Bun baan asyakar itambah ben sengkok. Teti solat duha kenika, solat syakar beni solat ngadateng rezeki. Nah, orang yang mun asyakar tambahi paparing dari Gusti Allah. Artinya kenapa? Ibadat teng rezekina dari Gusti Allah. Beni pas orang apa aja salat duha malar samoga tegangan apa ju beni gak kenika. Syukur alhamdulillah abak lanceng umur barokah sehat anak sujud ka pangeran. Syukur abak paringi tambahan ben pangeran nikah. Ngastete para guru, para penceramah, para kiai promosi pejeng-pejeng sunat takok lopo. Bian munturok tegangan nagerus pejeng duha
mun terus api na paju larang solat duha maca waqiah padoros kelu carana kenika ka angku nyokore nikmat taudi nikmat ta iman Islam nikmat ta aba sehat 360 persendian yang ada dalam tubuh kita ini adalah nikmat yang luar biasa sokore kalaban solat duha ponana bed tapi benih dengan sebenap ki bod orang alakoh jual daging mata saya faham kritikal faham saya tak faham jual daging mata okay. Berdering laki datang servis elat ini wan malam kapeto ga belu dan ni ka hendak ngaji reng bini kenika reng bini melar si ada keng daging mata hendak ngaji acara eta ka guruna cek pakun tekaan kalakuan tu saraja fahisyah azina ajualan daging mata pakun apa jeng duha mengak bah sampeyan ni ke pakun alako tusa pakun apa jeng duha darung porcampur bengki ustaz maklai panglaris ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu di pikiran nah pejeng duha malaris daging mata naudzubillah min ini kan salbutkan alam pun jadi gambaran kanjeng Nabi siampun madabu bodo orang yang curang daging mata olehna dari azina jariah keangkui abangun masjid kan pada benar orang yang awuduk ngakui kami nawaitul wudu'ah li raf'il kami saya wuduk soceng kita soceng najis kapi ini kan orang berdesa terang ibadah andi pikiran terangnya kore abah yang tadi ilmu akhirnya kisah lebut antara hak dan batin pada ikalak ini kejaran setan keangkui macambur kalakuan manusia mentur salaman saja makanya penting sangui nak foto kita kalaban ilmu agama tafaqquh fid din mabunga dek Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi bunga nangali umat tu'radu alayya a'malukum ipapadeng dek kasengko amal datang umat in raaitu khairan mun kok nangali fokus umat tang umat nak potone pangaji hadir ke majlis ilmu umpamana dapat laporan kenika kanjeng Nabi hamidullah engkau mau cilik Gusti Allah alhamdulillah umat dan kula Gusti masyarakat desa longos entar ke pengajian kepala di sana patenggina kalebunna bisa memberikan support kepada kegiatan keagamaan dapat laporan malaikat ngaturake kanjeng Nabi ya Rasulullah umat ta'ajunan dengan sumenep umat ta'ajunan dengan tisa nikah pocong bederokat tisa bening undang dangdutan bederokat tisa bening mengundang kemaksiatan tapi saya undang rahmat Gusti Allah si ibadat teng si ibadat maghfirun Gusti Allah si ibadat teng syukur aba dak Gusti Allah alhamdulillah antos paparing tambahan si jen mapan dari Gusti Allah amin Allahumma amin jadi mun para sepuh bangga sepuh ngajari kah masyarakat kalakuan tradisi si bagus nak potona terus aki dek kagajarin kenika amal jariah se terus akhiri cak nak potona lamba engkau kini teman bodoh pengajian ayo satya mambodo boleh terus akhir dalam pandang bangga sepuh cak nak potona boleh engkau lamba ki kana iki bentang ring tua entar ke pengajian terus ikenge boleh mambodo boleh sana papitong toron kenika ganjaran se mau di pengajian pertamaan oleh ganjaran orang yang terus aki alhamdulillah jabuna kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah tang umat si sabora si oleh belas Gusti Allah mate masuk ke kuburan ngibatusa pagi hari kiamat isapora anapa
bakto ni alam barzah, bakto ni alam kubur oleh kere mantuana nak potona, oleh kere mantuana pada tangkena. Kula pencendengan mun mari salaman solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Wa afwa min dzal. Pas doa. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wa muslimat. Dapat istighfar aku dah macam dengar dekat ahli kufur satu aja saya baca. Pada kufuran orang lebat assalamualaikum Allahumma firlah wa afih wa nawir kuburahu dapat boleh. Sahabat orang yang si terus atu-atu dari zaman lambat sampai ada kiamat. Kenika si terus seti macam ahli kufur. Mahunga macam per ahli kufur. Tong-ontonga orang si isapora nengi alam kufur pakai neng ada kiamat pun beres tak ada urusan. Tetapi pada orang si isapora neng itunya, pada orang si isapora neng alam kufur, keng cukan pada orang si isapora yang tos keluh pemasuk ke neraka. Ini paling calakana orang. Anapa? Si isapora ki ngantos neng neraka keluh. Artinya apa? Kibuanna tu sana cek berat. Neng itunya kita isapora. Padahal pun oleh ujian semacam ujian, pakun tak isapora. Neng alam kufur ikorangi pakun. Ki berdekarena sampai ke akhirat ki pakun kutu itu pus kala bersiksa neraka. Padahal pun oleh syafaat kanjeng Nabi. Saking malarat. Cerita akhir neng salah satu keterangan nengi dalail. Fadilan orang maca salawat ni kan pakun pakai bakal teti syafaat tak abad nengi akhirat. Pada situng riwayat pada orang lebat nengi tetian lebat nengi as-sirat alamat ni jahannam tetian si pada nengi atas neraka. Le orang kenika pas keker tong kelentungan ki bisa nekuk tak sampai keker ke neraka tanang nggak bisa nekuk ke as-sirat. Malarat si dapat ke swarga. Terus akhirnya datang an-nur bacaan solawat terlambat seneng itunya. Pas ia pengi pemancing terus bimbing sampai dapat ke bangla swarga. Alhamdulillah. Sira sinolong amal bagus bacaan solawat. Ni katong-ontong orang atikir ma banyak solawat dekat Gusti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tebunan nengi dalail juga orang si maca solawat ni kacola. Solawat tu orang si maca ni kacola. Kalau kata emur kado juga pas aventa kula ni ka solawat tu fulan bin fulan. Sakapian na makhluk sing eding juga juan utambuan makhluk keban kenika juga maca solawat dekat solawat tu orang si maca solawat. Jadi abo tambah bacaan solawat dari solawat termakhluk sibadah. Alhamdulillah. Bahkan para malaikat ni ka oning. Kenengan ke amma, kenengan ke amma. Oh Arya lampat ta orang maca solawat. Ro'omma majlis solawat. Keresah dekat para malaikat. Maka namun pas tisa na ahli solawat. Tisa ni ka ro'om kumada malaikat. Mun pun malaikat seneng rabu. Berarti tisa kenika bakal tetisi barokah. Tetisa sing oleh rahmat Gusti Allah. Anapa? Eka pernah malaikat. Tapi mun nging situng tisa ditung dengan banyak orang maksiat, buru malaikat. Sompok si abono ngamun orang maksiat. Majau tingpon kenengan jauh dari malaikat, si deteng sira. Jin, setan, ifrit, ampun. Generasi anak muda na jangan kada ajar. Itu kui setan ban iblis ni. Itu kui ifrit. Dengan stete. Tingpun orang ni ke itu kui ifrit. Anak bangal karing tua. Murid bangal ka guru. Bini bangal ka laki. Bensa terus. Kenapa? Yang pun tak berkat kau dia. Yang ontong
Rakaat tisa isi kalaban pengajian, isi kalaban salawat. Barokana napa? Barokana saya baca salawat. Sayyidil wujud Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh? Dalam kemudian kita mampu menghadirkan sosok Nabi dalam kehidupan ajaran yang diamalkan. Hadirkan Nabi Muhammad dalam perdagangan kita atau keng pacucur. Hadirkan kehidupan ajaran Nabi Muhammad dalam praktek ibadah kita nengi masjid, nengi langka. Hadirkan sosok Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Saya laki teti pemimpin rumah tangga saya abimbing ke keluarga na aja ke tampuruan mun keluarga na alako maksiat. Bing kodongan mun keluar bing tampuruan. Beni itu orang. Anak bini itu orang kalam pina ben sorombat. Agaya-gaya model samangken itu orang. Sebini model TikTok tingku pun saya laki. Oh, like subscribe ya. Ini tak tampuran sekali saya laki. Emak-emak, norok sound system, beninding semenep ki, ucuan na kasawan. 17 Agustus, mesti na orang ngaji tahlilan, sound system man. Atandu atari-tari, atuntun. Mungkin nak kanak, beda pantas, aduh. Ini kasih pun waktu, emak-emak TikTok ria. Benih TikTok kasih tak on deh. Penyakit ini saya tak fokus. Ini fitnah akhir zaman tersadamat saja. Para hadir malah semoga papangkin nggak ditomapung aku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abak minaka umat ni kana apa tanah Gusti Kanjeng Nabi teriya ku tadi umat ta Gusti Kanjeng Nabi teriya ku umat ta Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Terakhir mentepungana manabi abak ngampong tuana Imam Jazuli, Imam Muhammad bin Jazuli. Dengan emak dengan dalail juga. Allahumma ij'alna minal musallimina wal musallina alaihi min khairil musallimina wal musallina alaihi. Ya Allah patutia ki abak sakus bagus seorang saya mau solawat saya ngaturaki solawat ben salam dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min khairil muqarrabina ilaihi ben sakus bagus seorang saya basemak dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Apuk repuk pakit dengan hari kiamat orang si terus mak Kanjeng Nabi terabak si paling fokus semak dak Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Apuk repuk fokus si semak Kanjeng Nabi. Ya Allah pangabas pangolati Kanjeng Nabi dak ka abad satu aja jak sampai Kanjeng Nabi tukak malengos tak iolati abad bahkan naudzubillah mun pas iyo jek di rombongan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panukun apa? Panukun abad panutan kita yang kita parase teti sampungan abad dak Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah uwat taraja sumber energi. Abad ini kan apa? Mungkin radio, TV, kini uwat dah. Mun pas langsung dari kordon listrik pemasuk, letuk. Waktu ada adaptor. Le adaptor ini kan para guru-guru. Wasilana abad, sitrona rema nur Kanjeng Nabi, sedi Rabbul Alamin. Bedai gelu adaptor lebat sirah para guru napa oson sekunni ni bedana sekunni taning gelu saoran abah mun pas langsung raja tak kelar madai anur Gusti Nabi. Jadi guru-guru sibada guru tolang guru alif guru murabbi kini kasih mata pak abah seteti samun abah dekat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek kalau pai dekat guru kini kasih patuti sampungan abak pilihan na Gusti Allah. Makanya mun Gusti Allah situng, Nabi situng, Baitullah Ka'bah situng, murabbi juga situng. La syarikalah, tidak ada sekutu.
Cakle tolia. Bodoh penceramah anyar atau oleh pas amurabbiya ke kenikah tak kira ingat kampian datang sapa dona pademan boleh tapi si pak ni kerja bersiang malam ya Allah santri kula kenikah beni pas oh tak gaul tak viral tentang ustaz wah beni urusan viral mi bola tak viral dengan itunya tapi viral dengan hilangi bodoh doktor sirah, bodoh profesor sirah, lari alim, apun tata tasawuf, dolem dia. Kini kata oning Gambia. Gurumu adalah engkau yang kenal dan dia mengenalmu dengan baik. Bukan orang yang terkenal. Mesti terkenal banyak, tapi tak oning Gambia. Tak tahu kimia. Maka najak kalau pai guru-guru langker guru-guru ngaji kenika saya mau diatina abak tuwana tembus kalang ni tersama ke para guru-guru ngaji ibarat ceng umur barokah ilmu na barokah terus akhiri dek anak foto saja teti sampun abak teti adaptor abak dekkah generator si paling raja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin ngereng kita niat ngajari iman jadidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah asar la ilaha illallah La ilaha illallah Al-Mawjud Fi kulli zaman La ilaha illallah Al-Mawjud Fi kulli makan La ilaha illallah Al-Madhkur Bi kulli lisan La ilaha illallah Al-Madhkur Bi kulli lisan La ilaha illallah Al-Ma'ruf Bil-Ihsan La ilaha illallah Kulla yawmin Huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman Al-aman Min zawalil iman Wa min fitnati syaitan Ya qadim al-ihsan Kam laka alayna Min ihsan Ihsanukal qadim Ya Hannan Ya Mannan
Ya Rahim Ya Rahman, Ya Ghafur Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ngereng kita matur sekarang kok matur kesoon dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asareng Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna wa anil muslimin Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma huwa ahlu. Debunah para guru pasira orang semaca tua kak dito bekal masih bu petong polo malaikat senya tetah kenjeren saking raja dah kenjeren matur sakalangkong dekat Gusti Kanjeng Nabi atua ke pangeran madar samuka Kanjeng Nabi ngolek bebedo si paling sempurna dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si lebih ngawning dekat pangkatan Kanjeng Nabi Gusti Allah. Abak masra'aki ya Allah paringi bedo sun si sempurna dari Gusti Kanjeng Nabi si paling sesuai kalaban pangkatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat dintoh para nabi saja panapa sebisa teraki semoga bermanfaat dan barakah teti tambahna mahabbah istuna abad dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan majlis kat itu teti majlis sedeti saksi kebagusan pakai yaumal mahsyar yaumal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi kenangan-kenangan terindah di surga Allah. Ketika ahli surga bertemu dengan sesama ahli surga, maka yang akan disebut-sebut, yang akan dikenang-kenang adalah kebaikan-kebaikannya. Tempat-tempat di mana dia bermajlis, mengaji dan bersolawat, di mana dia beramal saleh dan bertemu orang-orang yang baik dengan niat yang baik dan beramal yang baik sehingga mendapatkan pandangan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sagak dintoh al-afwa bikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta faadim wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, saburaki ummataku Gusti Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, paringi rahmat ummataku Gusti Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, nyun tutup kesalahan ummataku Gusti Nabi Muhammad. Allahumma jebur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, nyun bacempar kasosaan ummataku Gusti Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, nyuwun patepak kabadaan ummataku Gusti Nabi Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, nyuwun paringi sehat afiat ummataku Gusti Nabi Muhammad.
Allahumma hafaz ummata Sayyidina Muhammad, nyon jaga kiraksaan umat kustikanya Nabi Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-afwa minkum. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
صل على محمد عبدان وسفيان ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل